Padayon ay pagkaabot-abot nga ni haton dapit hin mga dumagko nga mga opisyal para manginanuhan natabo nga makangirhat nga pamusil sulodhan San Jose National High School diin upat at namatay ng 23 ang mga nasamaran. Halo yung makasusubo ang natabo pero ikinalilipay naton nga nanginginano ini nga mga dumagko mga opisyalis kagabi o kakulop o kanina nakanhihi DepEd Secretary Sani Angara ngan buwas nga adlaw o anuman nga oras maulpot liwat hi DSWD Secretary Rex Gatchalian. Marag kita kan Secretary Gatchalian kung ano itong pwede may hatang nga ayuda itong gobyerno, pinansyal, upod nagyapon psychosocial nga bulig, para itong mga sinisiring nga trauma, mga ini nga pwede mahimo nga mga intervention ibinagit DSWD mahihimo ini na siguro DepEd Secretary Sani Angara ang mga magturutdo, mga kabataan, partihin doon mga pasilidad itong eskwelahan, school campus, and so on and so forth. Nalilipay kita kami na suga din ng mga aksyon. Pero, unta, maging malaksi gihapon itong aksyon, partihit legislation. Mahitungod nga, hapag hugpoy hiningatanan, kauman ini nga rigumok, moving forward, itong mga kaganak magpapakiana, ano ka safety? Ito namon mga kabataan. Safe bahira? Habang nga classroom? Safe bahira nga masulod ha eskwelahan? Kay diri madadali dalihin kawara hahuna-huna ha mga kaganak ini nga natabo ha San Jose National High School. Sanglit, importante nga may pakita at gobyerno nga makakagpahilo na ini hin mga pitad nga magsisiguro nga mababalabgan ang posibilidad nga mautro pa ini nga klasihin hitabo. Kay ini kasangkayan in duruhin kakomplikado nga issue. In fact, isa nitong kaganak dakot papil nga pagkakaptan hapag disiplina itong bata. It eskwelahan pagmangno itong mga classroom ngan responsibilidad it mga teachers. Damo nga mga nadadabit, kapulisan, paghatagin seguridad, sanglit. Importante nga ini nga tanan pag-urusahon, ipinaging paghimuhin mga palisiya, paghimuhin mga balaod, nga iton mga kabataan, kaya aada pa man ini nga sinisiring pipira nga mga tuyaw, magrohaduha, ngan mag-alang, og diri na makagbuhat hinsugad nga magpakangingirhat nga krimen.